Rađevina je da rađa, a krupanj da to što rađevina rađa bude krupno. Tako je i Bog rekao. Kazuje akademik Matija Bećković, opčinjen krajolikom ovog dela Podrinja, jedinstvene lepote i individualnosti. I ne samo da je stvoritelj svojom rečju rađevinu darivao najlepšim prirodnim darovima, već i svoje kreatorsko umeće u ovom kraju doveo do savršenstva. Gledajući podno oblaka, čini se da je ova zrela zemlja na kojoj rađaju plodonosna šljiva i malina, bujna zelena šuma koja stablima koriči priče prošlih vremena i divovska snaga nevinih bistrih potoka i rečica tek dotaknuta ljudskom rukom u svojoj neprolaznoj mladosti. Ušuškana uz desnu obalu Drine, rađevina je opasana sa zapada podrinskim planinama, od Gučeva preko Boranje do Jagodnje. Tako se oslanja na najveći planinski venac Sokolskih planina sa vrhom Rožnjem, koji se oko 1000 metara izdiže iznad nivoa mora. Tu su i Valjevske planine, Medvednik, Jablanik i Povlen, dok samo manjim delom rađevina prisvaja Vlašić, koji sa Cerom i Verkom čini posebnu grupu podrinsko-jadranskih planina. Sama reč rađevina, to je nešto što rađa i nešto što je onako plodonosno u svakom smislu, i u duhovnom, i u ljudskom, i u prirodnom, u materijalnom, i zaista ljudi koji prvi put se susretnu sa rađevinom, oni se prosto opiju njenim lepotama i retko ko da jednom ode u rađevinu, da joj se ne vraća u nekom periodu koji dolazi posle toga. Legenda kaže da je rađevina dobila ime po vojvodi Rađi, o čemu danas svedoči veliki nadgrobni spomenik, obelisk od belog kamena u Rađevom polju nadomak Bele crkve. Krupanj je prestonica Rađevine, kažu njeni žitelji. Zbog velike teritorije koju zauzima u odnosu na 23 manja mesta, bezbrižno nastanjena na obroncima brdovitog krajolika, danas je sinonim za čitavo područje živopisnog imena. No ne bi Rađevina bila celovita ako bi se samo jedno slovo izostavilo iz imena Banjevac, Bela crkva, Bogoštica ili Brezovice. Ne bi tle sela Vrbić primilo najstarije naseljenike u ovom kraju. Ne bi Brštica, Dvorska, Kostajnik, Zavlaka, Krasava i Kvržava s ponosom sricale svoja neobična imena: Likodra, Lipenović, Mojković, Planina, Ravnaja, Stave, Tolisavac, Tomanj, Cvetulja, Cerova i Šljivova, po svom cvetu i plodu bile prepoznate. Kao da se od lepote nije moglo okrnjiti ni parče, već samo pridodati, te se u sastav Rađevine ubrajaju još 4 sela susedne osečine: Bastav, Belotić, Komirić i Konjuša, kao i još 6 malozvorničke opštine. Krupanj je malo mesto, na osnovu čega bi neki zaključili da on u stvari nema neku veliku prošlost. Ali nije tako. Tragovi života u Rađevini sežu još iz daleke prošlosti. Ovdje su uvađene razne vrste ruda, od kojih se topio bakar, olovo, srebro, cink. Pre svega o vađenju ruda u vekovima iza nas svedoče mnogi istorijski izvori, rudarski potkopi i jame koje su sačuvane i do naših dana. I upravo zahvaljujući tome, rudnom bogatstvu, Krupanj se u srednjovekovnoj državi Srbiji izuzetno razvio. O tome svedoči i to što su Dubrovčani otvarali ovdje svoje kolonije. A jedan od najupečatljivih primjera, odnosno dokaza koliko je Krupanj u srednjovekovnoj srpskoj državi bio razvijen, jeste to što je on u periodu od 1417. do 1460. godine imao čak 38 konzulata. Najviše ih je bilo 1449. godine. Imao ih je tada 14. U to vreme više od njega imao je samo grad Smederevo kao prestoni grad tadašnje srpske države. On ih je imao 30. Tragovi života u Rađevini postoje još iz praistorije. Arheološki nalazi svedoče da se na ovom području život intenzivno odvijao još u doba neolita, a pogotovo bronzanog i gvozdenog doba.
Živeli su na ovoj zemlji Iliri, Kelti, Rimljani i Sloveni. O tragovima prošlosti danas svedoče brojni materijalni dokazi koji se nalaze na čitavoj teritoriji Rađevine. Tako u selu Vrbiću i danas u crkvi se čuvaju dva spomenika iz predhrišćanskog doba. Na njima je prikazano prinošenje žrtava. Dakle, to može biti vreme pre Milanskog edikta, koji je, znamo, donet 313. godine. Istovremeno u selu Kržava pronađeni su nadgrobni spomenici gde su uklanjane predstave mnogobožstva i prepravljane u duhu hrišćanstva. Dakle, taj spomenik nalazi se u Narodnom muzeju u Šapcu. Na osnovu toga možemo jasno da lociramo da oni potiču iz vremena kada je hrišćanstvo dobilo slobodu veroispovedanja, kada je car Konstantin, dakle, sa svojim savladarom tadašnjim Likinijem, donio Milanski edikt 313. godine. Pored toga, samo naselje Bela crkva, koje je dobilo ime po hramu, predanje kaže da je ovo mesto imalo svoj hram još u vreme Nemanjića i da je tada ponelo svoje ime današnje. Dalje, u selu Tolisavcu imamo ostatke jednog grada, nama danas nepoznatog. On čeka da bude tek istražen. Prvi pomen imena Krupanj datira iz vremena Dubrovčana. Zabeležen je u sudskim aktima iz 1417. godine. Dubrovački pisari beležili su ga kao Krupan. U turskim popisima iz 16. i 17. veka Krupanj se pominje kao rudnik u kome se održava pazar, a već kasnije kao kasaba sa većinskim srpskim stanovništvom. Kako je pisao Jovan Cvijić, narod vrlo stare pitomnine, pristojnosti i blagodarnosti, nošen dušom i zavetom predaka, nikada nije pristajao na okupaciju. Naravno, padom despotovine pod tursku vlast uveliko se izmenio život. I na ovom području vođene su mnoge borbe za slobodu. Zanimljivo je da imamo svedočenja iz bečkih vojnih arhiva i popisa gde oni registruju sela u Rađevini kao hajdučka sela. 18. vek. I tako navode da su hajdučka sela Vrbić, Stave, Bastav, Bela crkva i Mojković. Znači, to je vreme turske okupacije, što ukazuje da se narod i pod tim jarmom borio za slobodu. Nažalost, u tom vremenu mnoga sela su raseljavana, pogotovo u 17. i 18. veku. Narod je sklanjao se i tražio neka slobodnija utočišta. Mnogi su odlazili u pravcu Hercegovine i Crne Gore i kasnije se vraćali kada je Karađorđe sa ustanicama svojim oslobađao Srbiju u prvom srpskom ustanku. Među tim porodicama je i moja porodica. Padom srpske despotovine 1459. godine Krupanj dolazi pod tursku vlast, odnosno u sastav Bosanskog pašaluka. I u sastavu Bosanskog pašaluka ostaće sve do prvog srpskog ustanka, kada je Rađevinu Jadar na ustanak podigao čuveni rađevski harambaša Đorđe Ćurčija. Ustanici prvo oslobađaju Krupanj, a Ćurčija postavlja kneza Krstu Ignjatovića iz Likodre za starešinu, koji je oko grada podigao šance. Ubrzo, po naređenju Karađorđa, Krsta postaje vojvoda i sa svojim sinom Maksimom, sve do 1813. godine, biva veliki branitelj Krupnja. Još jedan branitelj Rađevine ostao je upamćen u istoriji. Kapetan Ilija Čvorović, 1834. godine, proterao je sve muslimanske porodice u Bosnu iz 34 turska doma. Oslobođenju, međutim, tu nije bio kraj, jer su Portinim hati šerifom
Turski garnizoni ostali u svim utvrđenim gradovima, među kojima je bio i obližnji Soko na Sokolskoj planini. U ovom poglavlju istorije svoje ime u večnost utiskuje i kapetan Petar Radojlović, sreski načelnik iz Krupnja, čijom veštinom i hrabrošću uz pomoć ustanika i velikog tovara eksploziva utvrđenje na Sokolu zvano Nevesta Sultanova biva dignuto u vazduh 1862. godine. Slava i hrabrost srpskih branitelja jednako su veliki kao i žrtva koja je na ovoj zemlji podneta. Blaženo počivši episkop Šabačko-Valjevski Jovan Velimirović, sinovac svetog vladike Nikolaja Velimirovića, govorio je da pšenicu iz ovih krajeva uzetu za Panajiju ne treba osveštavati, pošto je iznikla iz zemlje, natopljene krvlju stotinama hiljada srpskih vojnika i seljaka, izginulih braneći Srbiju i pravoslavlje, piše profesor Jovan Janjić u svojoj knjizi Rađevina i Rađevci. Vladika Šabačke Lavrentije na mestu nekadašnjeg stratišta podigao je svetinju, manastir Sokograd, nadomak svog rodnog sela Bogoštice, koji će kao kandilo svetleti nad kostima tu ponižavanih i umorenih Srba. Konačnim odlaskom Turaka iz Rađevine Krupanj postaje mesto u koje se rado naseljavaju zanatlije i trgovci. To je vreme uzdizanja ustanova od velikog značaja za dalji razvoj ovog mesta. Pri prvom susretu sa ovim po okolnoj prirodi divljim, ali po mentalitetu žitelja pitomim mestom, rađa se želja za novim viđenjem. Zatim za trajnim ostankom koji utoljava životnu žeć vodom iz Bogoštice, Čađevice i Kvržave, čijim spajanjem u srcu Krupnja nastaje buntovna Likodra. Sveti vladika Nikolaj Velimirović o lepoti prirode je pisao: Sva lepota prirode dolazi od tajanstvenosti tajanstvenoga. Bez ove tajanstvenosti tajanstvenoga priroda ne bi mogla ni za trenutak zadržati onu tihu i čednu lepotu koja kroz nju prosijava. Na mestu gde je Božija ruka čini se sa nesebičnom ljubavlju i nadahnućem stvarala prelepe krajolike u okolini Krupnja, dodatnu svežinu donose i 4 rečice, premošćene sa oko 20 mostića. I zato mnogi za Krupanj kažu da je on srpska Venecija. Ja mislim da to nije dobro poređenje, jer u Veneciji je mnogo šta od onoga što je opljačkano od drugih naroda, a ovde sve što se nalazi u Krupnju, kao i u gotovo celoj Srbiji, sve je mukom sticano našeg naroda. Ambijentalna celina Krupnja prisvaja pogled na dugoročniji vidik. Njegovo zelenilo hrani, a mesta koja su odolevala brojnim izazovima vremena danas su svojevrsni simboli ovog grada. U samom centru, s pogledom uprtim ka svetinji, hramu Svetog Vaznesenja, kroz uredno složenu opeku oivičenu drvenim gredama, zgrada stare apoteke, prkosi vremenu i ljudskim naravima. Reč je o vili Ace i Pere Despić, rudarskih zakupaca iz Beča, koji su sebi sagradili vilu u Krupnju u nemačkom stilu. Dakle, reč je o kombinaciji cigle i drvene grede sa nešto širim prizemljem i užim spratom. Ova kuća je za vreme Drugog svetskog rata, dakle usled nemačke kaznene ekspedicije, preživela paljenje Krupnja, najviše zahvaljujući tome što je tu stanovao i držao apoteku sa svojom ćerkom sudetski Nemac Franz Ziegler. Nakon Drugog svetskog rata ova kuća, koja je sagrađena inače na prelazu iz 19. u 20. vek, je menjala svoju namenu. Jedno vreme je bila apoteka, zatim je služila kao i biblioteka, danas je to isključivo stambeni objekat. Zadužbine Nikole Spasića, čuvenog beogradskog trgovca,
Rasute su po Beogradu, ali svojevrsna tvrđava Spasićevog zadužbinarstva i svojih čvrstih temelja izdigla se baš u Krupnju. Prve bolnice u ovom kraju građene su još u vreme srpsko-turskih ratova 1876. godine, a prve apoteke formiraju se početkom 20. veka. Prvu pravu bolnicu Krupanj je dobio 1934. godine i to je bolnica, to jest zadužbina čuvenog trgovca i dobrotvora iz Beograda Nikole Spasića. Sama bolnica je imala tešku sudbinu, obzirom da je za vreme Drugog svjetskog rata u njoj bila smeštena nemačka komanda koja je držala grad Krupanj, a upravo se kod te bolnice odigrala i, da kažemo, bitka za Krupanj, gdje su udruženim snagama četnici predvođeni Ratkom Martinovićem i partizani predvođeni Žikice Ivanovićem Špancem uspeli da zauzmu ovu bolnicu i da oteraju nemačku kaznenu ekspediciju. I danas se u okolini ove bolnice mogu zateći neki ostaci borbe, tačnije rovovi gdje su bile smeštena nemačka kaznena ekspedicija. Međutim, posle Drugog svjetskog rata ova bolnica nije bila u funkciji i zahtevala je hitnu restauraciju koja je stigla tek početkom 21. veka i danas je to u stvari dom za stara lica. Uređeni parkovi prestonog mesta Rađevine uglavnom se nalaze uz korita, na izgled bezazlenih krupanjskih rečica. One, pak vođene prirodnim primatom u odmeravanju moći sa čovekom, svu svoju silinu kad pokažu nenajavljenim bujicama i izlivanjima. Zato nije neobično što se upravo pored jedne čvrsto usidrila zgrada, nalik brodu između dva brda. Zgrada Biblioteke Politika u Krupnju je zadužbina novinske agencije Politika iz Beograda u čast njihovih osnivača Darka i Vladislava Ribnikara, koji su svoje živote položili za otadžbinu upravo ovim krajevima za vreme bitke na Mačkovom kamenu, a upravo su i Darko i Vladislav sahranjeni u Rađevini. Novinska agencija Politika je na 70-godišnjicu odlučila da pokloni jedan dom kulture nekom manjem gradu, pa je odluka pala da to bude upravo Krupanj, mesto gdje su Darko i Vladislav dali svoje živote za otadžbinu. Izgradnja je poverena čuvenom arhitekti beogradskom Ivanu Antiću i trajala je u periodu od 1978. do 1982. godine, a sama zgrada je otvorena na godišnjicu pogibije 1984. godine. Imao sam privilegiju i sreću da se nađem kao prvi direktor u tom objektu koji je bio za to vreme zaista izuzetno modern i onako impozantan sa velikim mogućnostima u svim dimenzijama kulture, tako je i koncipiran. Na kraju krajeva projektovao ga je jedan od najvećih arhitekata Srbije, Ivan Antić, a on je već imao smisla sa objektima koji su predviđeni za kulturu. On je autor Muzeja savremene umetnosti na Ušću i još nekih sličnih objekata. Tako da je Krupanj odjednom i nenadano dobio mogućnost da uživa u sadržajima koji su privilegija velikih centara. Samo nekoliko meseci po otvaranju ovo zdanje postaje stecište kulture i umetnosti, mesto u kom se izvode najprestižnije predstave srpskih pozorišta. Krupanj je po kulturnom entuzijazmu prerastao sam sebe. Podaci kažu da je jedan od prvih programa u ovom tada futurističkom zdanju bio i za mnogo veće gradove danas nezamisliv projekat – izvođenje Rosinijeve opere Seviljski Berberin u nastupu ansambla opere Narodnog pozorišta iz Beograda. Oni su bili još nedovoljno upućeni šta sve Dom kulture ima, kasnije su bili zapanjeni, tražili su optimalne uslove da se opera dovede, publika, sala, scena. Mi smo sve to imali, naravno, i oktobra 1984. stigla je opera sa scenografijom, sa svim tim pratećim efektima. I ono što je najvažnije,
publika je zaista, makar i s radoznalošću, publika u provinciji primila operu, mnogi verovatno prvi put u životu, skoro sa strahopoštovanjem, tako da je i za naše goste to bilo više nego prijatno. I tako je, eto, prošla opera Sevilski Berberin Gioachino Rossinija sa Gordanom Jevtović, sećam se, u ulozi Rozine. Ubrzo Dom kulture postaje kuća najistaknutijih srpskih slikara, pisaca i pesnika. Prijatelji Rađevine su se umnožavali, inspirišući svojim utiscima i pričama druge da dođu, vide i budu viđeni, da osete svoju emociju i kroz reč je prezentuju ostatku Srbije. Tako je pesnik Dobrica Erić o Rađevini kazivao. Družio sam se s ljudima na ulici. Mnogo su slični mojim Šumadincima. Jako su mi se dopali ti predeli, taj prostor koji pomalo liči na moju gružu. Mislim da Rađevina nije uzalud dobila takvo ime. Ne znam šta sve u prirodi rađa, ali sam zapazio da se rađaju lepa deca, da se rađa lep i pametan narod. Lepota ne pruža radost onome koje posjeduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi. Svaki pedalj Rađevine iznova stasava u svojoj lepoti, negovan beskonačnom ljubavlju svojih Rađevaca. Ako bismo u sadašnjici vodili polemiku o tome koja bi znamenitost male prestonice Rađevine bila njen najreprezentativniji primjerak, ne bi morali odmaći daleko od srca Krupnja. Simbol vere, pravoslavlja, života i nade predaka, svakim isklesanim kamenom izvađenim u obližnjoj kržavi, crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg izdiže se iznad prolaznosti vremena. Zapravo, svojim čvrstim temeljima, ona je simbol srpskog patriotizma, nenadmašnog herojstva i milosrđa. U svojoj utrobi čuva kosti hrabrih srpskih vojnika sa Mačkovog kamena, ali i njihovih neprijatelja, Austro-Ugara, u večnom zagrljaju strahovitih odluka čovečanstva. Ona je nemi svedok koji priča, opominje, uči nezaboravu od zaborava na jednu od najkrvavijih bitaka Velikog rata, boj na Mačkovom kamenu. Septembar je mesec 1914. godine i jedna od najkrvavijih bitki 1914. i uopšte Velikog rata je upravo bitka na Mačkovom kamenu, koju je vodila prva srpska armija. Koliko je ta bitka bila dramatična, najbolje govore podaci stradalih i izbačenih iz stroja. Jedna od najkrvavijih bitaka u Prvom svjetskom ratu koju je vodila srpska vojska jeste bitka na Mačkovom kamenu u septembru 1914. godine. Ona je vođena u sklopu bitke, čuvene bitke na Drini. Čovjek svestan sebe, on ne može a da ne nosi sećanje na te događaje iz tog vremena, pogotovo mi koji smo rođeni u tom kraju. Lično, nema dana, a da ne pomislim na Mačkov kamen, ne samo zato što mi je to prvi vidik iz kuće u kojoj sam rođen, nego zbog onoga što se tu događalo, zbog velike tragedije koje u to vreme zadesila naš narod i velikog stradanja. Posle poraza na planini Cer, koji je zadao težak moralni udarac Austro-Ugarskoj vojsci, neprijateljska komanda odlučuje se za novu ofanzivu. Bitka na Drini započeta je 8. septembra 1914. godine, a odlučujuće borbe vođene su na najvišoj koti Jagodnje, Mačkovom kamenu.
Od 11. do 18. septembra neprijateljska vojska ovladala je visovima Jagodnje i Sokolskih planina. Srpska vojna komanda 15. septembra naređuje napad na čitavoj dužini Drinskog fronta. Nakon toga usledile su najkrvavije borbe koje su vođene od 18. do 22. septembra na Mačkovom kamenu. Na ovom prostoru sukobile su se prva srpska armija pod komandom generala Petra Bojovića i austro-ugarski 16. Dubrovački korpus 6. armije, kojim je komandovao feldmaršal Oskar Poćorek. 22. septembra iza ponoći ojačana 18. austro-ugarska divizija sa celokupnom artiljerijom i 20 bataljona napada položaje 9. i 4. Užičkog puka, 1. poziva i 4. i 5. prekobrojnog puka. Nakon silovite artiljerijske i pešadijske unakrsne vatre, proređene srpske snage povukle su se sa Mačkovog kamena. Neprijatelji, sami iscrpljen, odlučuje se na povlačenje. Čitavo područje ovog visa ostaje prekriveno hiljadama leševa, oko 11.500 srpskih i 12.000 austro-ugarskih vojnika. Kada saberemo broj poginulih i sa jedne i sa druge strane, vidimo da je prema do sada poznatim podacima negdje oko 24.000 ratnika s obe strane tu poginulo. Jasno je iz te činjenica da je ovaj kraj samo tada uveliko natopljen krvlju. I čovjek, odgovoran čovjek, on mora da ima u vidu tu činjenicu. Samo u jednom danu, 22. septembra 1914. godine, ovaj vis, Mačkov kamen, 4 puta prelazio je iz ruku u ruke. To govori kako se vodila žestoka bitka na ovom lokalitetu. Na platovu smrti, planine Jagodnje, Dunavska divizija 1. poziva izgubila je 118 oficira, a 176 je ranjeno. Znamo da je to, sa druge strane, čuvena oficirska bitka u kojoj je najviše izginulo oficira. I upravo posle te bitke srpska vlada će doneti možda najdramatičniju odluku Velikog rata. To je ta odluka da se cvet i mladost i intelektualni potencijal buduće države ubaci u vojne redove. To je priča o 1300 kaplara. Srpska vlada će upravo posle bitke na Mačkovom kamenu morati da donese tu dramatičnu odluku i da formira Skopski đački bataljon u kome su bili 1300 kaplara, među kojima su se nalazili Stanislav Vinaver, Dimitrije Ljotić, Justin Popović, Strahinja Nušić i mnogi drugi značajni ljudi iz naše kulture i istorije koji će dati veliki doprinos nakon Velikog rata, ali nažalost mnogi od njih će izginuti u Velikom ratu. Treba znati da je negde oko njih 1300 koji su ušli u Kolubarsku bitku posle bitke na Mačkovom kamenu, njih oko 400 je izginulo upravo u toj bici i sin jedinac našeg čuvenog komediografa Branislava Nušića je upravo poginuo u toj bici. Ovdje su kosti svoje ostavile mnoge poznate ličnosti. Tu je između ostalih i poginuo legendarni komandant 4. pešadijskog puka Stevan Nemanja, potpukovnik Dušan Purić. Dok se vodila ova bitka, rane su zadobile, a potom i skončali braća Ribnikar. Zato su oni sahranjeni u ovom kraju, Vladislav u Peckoj, a Darko u Beloj crkvi. Poznata su pisma koje je naša čuvena slikarka Nadežda Petrović pisala sa Mačkog kamena.
Ranjenika, kao što rekoh, imali smo 4000 i ja mišljah poludeću od jada i čuda. Imala sam krizu nervnu, tako da kada su nam doneli 20 oficira teško ranjenih i ja ih smestila u velikom šatoru, bejah skamenjena. A kada otpočeh da ih pojim čajem, njihov jauk razdrobi mi srce, pa padoh kraj jednog od njih na kolena sa čašom čaja u čežnji da ga napojim, ne mogajući da ga savladam. Otpočela sam očajno plakati, tako da su me siromasi oni sami tešili, a jedan od njih, milujući me rukom po rukavu, sam se gušio u suzama govoreći mi: hrabro, gospođice Nadežda, da će Bog, istrajat ćemo, pobedit ćemo, osvetit će nas oni koji tamo ostadoše. Kroz suze ja uknuh: Gospode, zar ne vidite, izginuše svi. Bože, što kazni ovu našu naciju? Trenuci su bili doista strašni. Možda malo ljudi zna za to pismo koje je upravo Nadežda Petrović uputila sa Mačkovog kamena svoje porodici i mi znamo upravo zahvaljujući njoj o dramatičnosti sukoba na Mačkovom kamenu, gde ona tačno beleži broj oficira, podoficira, vojnika koji su stradali u tih nekoliko dana na srpskoj strani. Zanimljivo je da je za objavu rata Nadežda Petrović saznala na Bijenalu u Veneciji, kada je poslednji put videla svog brata Raska Petrovića, rastaje se sa njim i vraća se u otadžbinu da se prijavi u srpski sanitet. Kada je jednom trenutku bilo ponuđeno da ide u Švajcarsku da predstavlja srpske nacionalne i ratne interese i ciljeve, ona je to odbila i odlučila da ipak ostane u sanitetu. Upokojila se u Valjevu, pošto se zarazila tifusom, i nju su srpski vojnici od Valjeva do Beograda nosili na rukama. U ovoj bici ranjen je princ Đorđe Karađorđević, a u večnosti rođen komandant Dušan Purić. Tog 22. septembra upisao se u istoriju, izdajući naređenje 4. puku. Vojnici, mi smo ovde došli da ginemo za otadžbinu. Komandiri ispred svojih vodova i četa, komandanti ispred svojih bataljona, a ja ću ispred svih. Za mnom, u juriš za slobodu i otadžbinu. Hrabri komandant poginuo je tog dana među prvima na Mačkovom kamenu, u najžešćem sudaru prsa u prsa, u kojem su bajoneti lomili kosti ratnika, a prasak granata zagušivao bojnu viku. Zabeleženo je da vojnici nisu hteli da svog komandanta u bespućima Mačkovog kamena ostave. 4 dana i 4 noći nosili su ga u sanduku iz borbe u borbu. Tek 4. dana stigla je naredba komandanta Prve armije generala Petra Bojovića da se telo ne nosi po bojištima i Dušan Purić je sahranjen u porti Valjevske crkve. Po njemu se danas ne zovu ni trgovi, niti škole. Spomen ploču na Voždovcu je dobio 2003. godine, a bistu tek 2010. kada je jedna posvećena njemu postavljena na glavnom trgu u Užicu. Mačkov kamen je prosto jedan simbol herojstva srpskih junaka, iako smo tu bitku izgubili. Također treba da znamo da je sa austro-ugarske strane u tim krvavim danima septembra učestvovala i čuvena vražja divizija, čiji je vojnik bio Josip Broz. Oni su počinili sigurno najdramatičnije i najkrvoločnije zločine na teritoriji Mačve, Rađevine i Jadra. Vražja divizija, sada tačno znamo, zaustavljena je na liniji Gunjaci, Stave, Vrbić, Tolisavac. Ona je tada zaustavljena, vraćena na Drinu i izbačena iz Srbije. Ali do tog trenutka Josip Broz i njegovi drugovi ostavili su krvav trag.
Nakon više od jednog veka rovovima opasan Mačkov kamen nemi je svedok jedne od najkrvavijih bitaka Velikog rata. Ujedno i podsjetnik svim mladima koji pohode ovo mesto na koji način se branila i volela otadžbina. Tragovi tih borbi vidljivi su i danas posle više od jednog veka. Na Mačkom kamenu vide se rovovi borbi koji su tada vođeni. A i po celoj okolini, okolnim selima, nalaze se grobovi neznanih ljudi koji tu počivaju. Nalaze se ostaci municije, granata, meci i redenici. Nalaze se mnoge uvale od razornih granata koje su s austrijske strane ispaljivane prema srpskim položajima. Dakle, naš narod i danas živi sa tim stranicama svoje bolne prošlosti i drago mi je da čuva sećanja na to vreme, odnosno na događaje kada je naš narod podneo veliku žrtvu za slobodu. Dostojni sinovi nisu dozvolili da kosti njihovih deda, očeva, rođaka budu razbacane po planinskom stratištu. Pokupili su ih kako dolikuje srpskoj časti i viteštvu zajedno sa neprijateljskim i pohranili u 2 spomen kosturnice. Prvi korak načinjen je na Vidovdan 1925. godine na Mačkovom kamenu prilikom pomena izginulim srpskim borcima, kada je osnovan odbor za podizanje spomen crkve sa kosturnicom u Krupnju i spomenika palim herojima na Mačkovom kamenu i okolini. Tadašnji ministar građevine Milorad Vujičić predložio je da se zbog bolje organizacije osnuju 2 odbora, jedan u Krupnju, a drugi u Beogradu. Tako da je predsjednik Beogradskog odbora bio Ljuba Jovanović, tadašnji predsjednik Narodne skupštine, dok su potpredsjednici bili Đorđe Vajfert, čuveni, tada guverner Narodne banke, i armijski general Danilo Kalafatović. A dok je generalni sekretar bio naš veliki srpski prijatelj, dr. Archibald Rajs. U odbor su ušle i druge poznate ličnosti. Kamen temeljac za spomen crkvu sa kosturnicom u Krupnju postavljen je 22. septembra 1926. godine. Crkva je završena 2 godine kasnije, a sledećeg leta i spomenik u obliku kapele na mestu krvave bitke. Na spomeniku zasvodjenim krstom postavljeno je zvono koje je darivalo Sokolsko društvo iz Beograda, a ikonu Presvete Bogorodice u unutrašnjosti spomenika oslikao je Živorad Nastasijević. Spomen hramu u Krupnju, sagrađen u srpsko-vizantijskom stilu, naslonjen je na 6 masivnih granitnih stubova, dok 2 na ulazu u crkvu nose luk od moravskog prepleta. Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg se nalazi u centru grada Krupnja, odmah pored stare crkve koja je iz 1842. godine. Mi zovemo ovo Nova crkva zato što je to spomen crkva izginulim ratnicima na Mačkovom kamenu i okolini. Projektovao je Momir Korunović i tada ikonostas radio Živorad Nastasijević, naš poznati slikar. I ova crkva ima i kosturnicu ispod samoga hrama gde se nalaze pohranjene kosti izginulih ratnika sa Mačkovog kamena i okoline iz čuvene bitke na Drini iz 1914. godine. Pojedini priložnici hrama doprineli su da unutrašnjost svetinje podsjeća na ratno vreme, pa je tako društvo Kneginja Zorka iz Beograda darivalo polijelej.
Polijele u toj crkvi je izgrađen upravo od naoružanja koje je pronađeno na mestu stradanja na Mačkovom kamenu. Ikonostas, iako urađen od betona, donedavno je jednom pukotinom pričao svoju neobičnu priču. U Drugom svjetskom ratu spomen hram u Krupnju bio je meta napada nemačke avijacije. I tu se desio jedan zanimljiv slučaj. Bačena je jedna velika bomba. Posle se ustanovilo da je ona imala negde oko 600 kg, da je bila teška, s ciljem da se razori ovaj hram. Bomba je samo okrsnula hram u predelu oltara i zarila se u zemlju, nije eksplodirala. Kasnije izvršena je demontaža te bombe, izvađeno je čak 9 sanduka, onih sanduka gde je nekada pakovan šećer. Tih 9 sanduka je napunjeno eksplozivom iz te bombe. Dakle, možete zamisliti koliko je ona bila velika i koliko je bila razorna njena moć. Ali Bog je sačuvao hram, tako da je samo delimično oštećen i zanimljivo, naprosto je od tog udara ikonostas koji je urađen od betona. I zamislite kako je naprslina išla preko ispružene ruke Judine, one ruke koja je pokazala Hrista kada će doći do njegovog raspeća. I tu imamo veliku simboliku, poruku koja nam je upućena kroz taj tragični događaj. Odbor za podizanje spomen crkve sastavio je spisak poginulih boraca, a njihova imena su uklesana zlatnim slovima na mermerne ploče postavljene u crkvi. Potom je usledila i velika svečanost povodom osvećenja spomen crkve u Krupnju i spomenika na Mačkovom kamenu 18. septembra 1932. Jedna od najvećih svečanosti u državi tadašnjoj bila je u Krupnju, kada su osveštavani crkva u Krupnju i spomen kosturnica na Mačkom kamenu. Za tu priliku upriličen je veliki događaj, velika svečanost. Osvećenje je obavio patrijarh srpski Varnava, a među gostima bilo je mnogo uglednih ljudi, bio je tu kraljev izaslanik, više ministara i drugih najuglednijih ličnosti iz tadašnje države. Tako da je taj događaj ostao da se pamti i do naših vremena i da se predstavlja koliko je to bio veličanstven događaj. Kralj nije mogao da dođe, kralj Aleksandar, kada je bilo 1932. godine osvećenje, ali je tada patrijarh Varnava osvetio ovaj hram i to je bio jedna velika svečanost. Tek 1934. godine, pred svoju pogibiju, je kralj Aleksandar I. Karađorđević došao i poklonio se Mačkovom kamenu i ovoj našoj krupanjskoj svetinji. U spomen i čast obeležavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata i bitke na Drini 2018. godine podignut je i hram Svetog Stefana Visokog, nedaleko od spomen kosturnice na Mačkovom kamenu. Crkva je izgrađena prema projektu arhitekte Tihomira Dražića iz Valjeva. Uz crkvenu arhitekturu, svojstvenu graditeljstvu Srpske crkve i sve elemente bogoslužbenog sadržaja, u novoizgrađenom hramu formirana je stalna postavka. Ovo duhovno zdanje, uz blagoslove episkopa Šabačkog Lavrentija, inicirao je sa sveštenstvom, monaštvom i verujućim narodom Rađevine protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, rođen u obližnjem Rujevcu. Zvona je darivao episkop Šabački, 2 sa sveštenstvom i monaštvom i dobročiniteljima iz Loznice, a jedno Jordan Sekulić iz obližnjeg sela Planina kod Krupnja. Posle više decenija i sadašnja generacija odužila se slavnim precima. Posvećeno i s ljubavlju, ugrađujući poštovanje u svaki kamen spomen Bogomolje.
Velike istorijske događaje prate i velike legende. Jedna kaže da godinama na dan završetka bitke 22. septembra na Mačkovom kamenu nestane crkut ptica. To priroda, šuma, krvlju natopljena zemlja u tišini služe pomen neznanim i znanim junacima, čije kosti sniju ispod teškog kamena na visu planine Jagodnje.